Tok, guys. Tanya. Tadi TP kat head, apa ni, head and shoulder. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Wah, pasal kalau tak ada, saya sebutlah yes, 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 yes. Ya, betul. TP paling dekat. 24. Kalau dia pecah. Dia kasih pecah ni, ni. Rising ni, rising ni. Guys. Oh, wedge. Rising lah. Guys. Ascending triangle lah. Tapi gitu lah. Oh, trend line tu kena pecah dulu ke? Ren. Clear, Ren? Is it clear? Oke. Oke. Okay, guys. Kita kasih lawan trend pula. Woi, candle kecil volume besar kat Mas. Absorption. Candle kecil. Candle kecil. Volume besar. Tak keras itu. Yes, Tahniah, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. tahniah, Come on, come on, come on. Pisang. Fish. Cantik 5 minit buat ni tau. Dia engkau dengan PBR. 3 minit lagi. Oh, itu dia. Tahniah. Tahniah. Okay, guys. Saya dah sampai TP saya. Tahniah, guys. Alhamdulillah. Kena TP kita, dia lantun balik. The power of Fibonacci, insyaAllah. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Dia tak jadi sendiri dengan izin Allah. Semua perancangan adalah kita merancang, tapi Allah Maha Perancang.